Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe kwi-channel ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela kalolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu sibhekeleke nje ezigamekweni ezithe zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje lo esimbona-ke esithombeni ohleli-ke laphaya kwi-wheelchair. Igama lakhe asinalo njengamanje, kodwa-ke kuthiwa-ke umlisa lo oneminyaka ewu-28 ekuthiwa-ke waba sengozini yemoto ngonyaka ka-2011. Kuthiwa-ke imali zakhe zaka-Rough Road Accident Fund kuthiwa-ke ziphume 4 months ago. Cabanga ukuthi-ke sekupheleke iminyaka emingakanani lo muntu-ke alimala engozini yemoto. Akubanga yilo 5 years ohlezi ubikwa kuthiwa-ke imali uyithola mase kudlule u5 years. Lo owesilisa-ke kuthiwa-ke ube nebhadi, kuthiwa-ke kugaseleke igilamkhuba kubo la ahlala khona. Kuthiwa-ke bese zimthumba zimfaka emotini, then-ke zase zimphoqa ukuthi-ke atransfere imali yakhe yaka-Road Accident Fund kwi-account yazo. Lesigameko senzeke endaweni-ke yaseVerulam. Kuthiwa-ke laba balisa-ke laba abayigilamkhuba kuthiwa-ke bamdrophe khona-ke eVerulam nge-wheelchair yakhe, wase-ke eyobika laphaya kuma-security-ke noma ngithi-ke onogada bendawo ka-Reaction Unit South Africa. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi-ke kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Kuyosiza-ke ingane zakwethu ukuthi-ke mazivelelwa amabhadi-ke afana nalawa ukuthi-ke mhlambe-ke uyithole usengozini yemoto, ukuthi-ke makushaya isikhathi-ke sokuthi-ke kuphume imali zakho uyitshele nje ukuthi uzoqasha onogada noma ngithi ama-bodyguard azokugada uwaholele ukuze ungavelelwa umshophi ofana nalo. Bheka nje lo wesilisa imali njengamanje akasenayo, imali aseyilinde iminyaka ingafike, then ithe mayifika base bekwazi ukuthi-ke bamphuce nje kalula. So kuyosiza ukuthi-ke thina makwenzeka sivelelwa inkinga ukuthi-ke uyithola usengozini yemoto mhla kwaphuma imali zomgaqo ka-Road Accident Fund, kuyosiza ukuthi-ke siyitshele ukuthi siqasha onogada ama-bodyguard aqaphe ukuze ungayitholi usumuntu ongasenamali. Bafethu asihlangabezane kwi-comment section, siphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.